So bangin kersian, ya kanu ke bangide ban kersian, ya kersian, ya kanu ke ngimde ban kersian, kemudian ngim kersian mo. Ndai kajing sengok tu jonga kawe kajing sengok kamet kolong ni kan ba. Aiwai hadu ndrupos nam. Ti hadu ndrupos nam lada aiwai ka ya kita ka kendo siam. Ti trai uto bo aiwai ti unang em trai. Unang em trai to buri bo aiwai. Ti lada aiwai naman ngiui mara la imasur mitala. La arsan snem ar kendo siam mo. Nilai i ki babun ki jakan ni ba aiwai ki buru na bar wat. Teng wat ki dekhar ki basong wai hayau ni. Teng ki kon kes kelati wadi utrai nung aiwai. Ti kania kamut ka bapun perkhat ngalong masnokta balada ka government ka aiwai ya ka kendo ka siap ndri kendo don ka public hearing mo ki pusnok ba kuya soy kontrak sop untuk ki wat kita ki sausnong sansnong ro ki ong bet ni klam menjur ya ndri bali ba wat uti udisi na po River District ro ne ong ne ba ki sansnong kila menjur te kani ka jing thok ki ti menta ki ba jo jelahi kim tiap nomor kini ki seng jong Green Tech Foundation ki persya nomor kamde e ko ba kano ki brio ba ong ba o ki persya kata kading it mariang it khala tang ni kani mo andre nadu mensuang yu i hi ba kimi mo sa phoi si e ru ka jing thang ki lum ki wa ki na yu i na ka por sak por tu ki ba jong jela ba khot i em ba kim di mon sa elam bakla kani sorkat MDA nomor kini ki kwa bendai khndo ko siam nomor ngi yu i teng ba ko sang ma teng ya wadi ka to jaka po garo hil so mo jong kinok maru lai don kes mo bat kitu kinok ma bat gitu wadi to jakaru ai pata thok mo gitu basa to jaka tingi kum kitra jela jongka is kasieli yimder ban island namar kata kaspa gade ke jaka kemet mo iba madu preston i ong ba tekamut lada ni khanglat ya kani ka spa ban bu hang ni tekamut kalong ba khanglat ki samla ki balik training kini ki kam ti pitrai batang tang kan no pho jar ngut ba ila ban ai kam hang te po jong ketika 5-star hotel mo ik tik samla jong ka jadi dungi andre la kalong da kawai kalti pat am kumbalong mentai gitu ki the ha khandai lat kamut ki khang lat ha kata ko mo baki kilet dimet buntu andre habbe do pulit andre teng habbe le persya ti la da bu sai kanika spa ti kamut ka e ka banja trai ki kon ka the jong jadi dungi kan bun ha ka jingi lam bakla bat ha kata ka rukom hi bala pengop ki the samla jong jadi dungi wat la sai ban khakun khakti ru ne ki kon samla the jong jadi kim monshu namar bale la kwa be kamai spa hi dia nak tak tahu ba kum ka jat bendriu ngi de ki jat bendriu badang rit pa abang ngidang rit pa ni don kam ban roi ni don kam ni ki an ki kendon ba kum no ban te la kam ni ka jat bendriu ni si in siru bakan nek sya umendir sisngi ani unong we nong a nomor sisin ba kendau kala lek kamut ban ong bang ngindang yo biang ekate wat perkhat nomor ngi ba ya ka e ka ba ka kontonmen bu mo itu ki jaka puta kamut ba hadu mental akut katem sispa snem rei hadin ang to kilet sakut ipan extend biang sai sispa snem ti kai ka banja ya kani ka lumpung deng ru mo ba kani ka jingle jo kani sarkar MDA bania soy kontrak sop bat kini company klam dawara e kata ka detail bat pen isi kipat ba dani ka public hearing kani ka dei lupa ka jingle tu jong kani sarkar MDA jong umadu preston bat ukor sama tingi ngimde ban aila nomor bun ki MLA hakani ka dari sarkar MDA hi kim krani ye kisus ngap sulong tang nyako ngu DKA pedeka jing sngeu jong ki pat ba juga bri nyu trap bala rade ban pengklem sarkar ngi hap pengklem dadi un pengklem sarkar ngi hap pengklem ngi de ban dawai gitu ki male bar khoi pa kiri ni hiar na suki amar kan ni ka jingle jong kan sarkar MDA am kala long be ban benda ya kendo siam thai bangin nag yo su ni ka ya kendo siap mo nomor sisim bala apa ya ti jong mender hi am kamut un extend be un extend em kamut ki patang ki baharian abot kamut ngingin sulong be tangki ki bahapo jong ki bacutre hapo jong ki kamut ban long try pe dia mau halor ban ngingi sulong tang nombela hapo jong ki namar kajing ailat ya ubri ya ki company nabar kamut iki bri lo jong ki ledep train lupa ti ujongi kamut undi pe tang nombela unong kulinar lani unong saitar lani unong tre hapo jong kajing priya jong ki tingi di bang sotu lada utrai jela jongi ulong trai long kenrat halor jong katu ka hotel ka biang andre lada banabar ulong trai long kenrat tegi briu jongi bar khot di sulong tang kinong klingtiar nong nyat yet lani nong sarnyut kata tiga bomla ban ko bless bon ti badang pi dawan tanah du menop lawan nga mensi pale runga o meski balang lawan
di kapur ba inang don iba SB Nonglang ni di long ngalak keren hi ka YouTube channel jong aromo to besni namar ngas ngodam namar ba ting long bli adu khandai sni atau sni tang nyau sni mo wa syakan ndai gadur kadar lu kana thangyom ndai upen e abej mo ki babun pat ki babun but nam mo ki keren ki don ru ki bakran to met mo ki ong ba oh daki kwa penura ikan penroy kimsya ndai kakam penroy ayu kata ka baklem dadon kata ka public hearing ka persngo pat ba kakam penroy ayu kata ka along sop kata kadi jing lo sop kadi jing le tu hi dia nak kata ba menta ka smiru ngang suwan sinong lemar nga sinong sisin stio menia mestep on pai te na kwa ba masong sa anut lemar ba nga i ka YouTube channel ba ki news channel ba kalau kataru nga sio bet ba nga suwan pensingan yang ni lemar ba yakini samla ki baidon lang bat u SB Nonglang bakin yang scam kanurin on pensingan yaki on ai musim yaki bakin yang kanurim bak nang bagi paj ba baru ko juga beri minutrat hikin to UI ya kajing scam nongrim jongkini kisamla ye Kaya ka jumut yung pinamar do menta sarkar ka kam inong kajing ajumut jonga yakini kisamla ta kalong kumne ken namar ba imat kani ko government try kala de bio ya ketika pisana ketika company 5 star hotel mo kumaki ong ken tiki benut pun penpai ketika pisah tengah kentu ikini kisamla kamut ba kini kisamla kim tho da complain sekati company bangi kum ka Green Tech Foundation nginom sya dalileiru berti pajba juga jela kinom sya dalileiru ban sna ya kenika 5 star hotel hangte halumpong de kani kadi kejang ajumut jongai kini kisam